nova tura, nova avantura, dobro jutro svima. 8 sati ujutro, ja i moja gospođo. Dobro jutro. Nalazimo se na putu za jedno prelijepo pastrvsko jezero Jomaren. Imamo pola sata hoda, vidimo se na jezeru. Stižemo u raj. Kakav position, urušeno drvo, kamen s druge strane, to bi možda trebalo probati baciti jednom. Idem probati baciti ovaj spinner sam jednom. Da. Ja mislim da je to super. Prvi zabac došli smo, ali nažalost nije pastrva. Taman sam pričao da ćemo štupu upecati. Znači došli smo prije 2 minute, zabacio sam dok ne promijenim giru onog spinera. Da probam, može se zaleti nešto, ovo je štuka nažalost, ali dobro, bitno da smo se upisali, a tek smo došli. Imamo cijeli dan pred nama, 9 je sati, nije ni 9. Idemo je pustiti i nastavljamo. Pecamo ljudi u jednoj uvali, ena baca na kontrastranu. Šta je majstor? I mekana. Premekano. Pa jel to je voda, ali ne to? Nije! Kak budale pecaju. Nećemo mi nigdje upecat ništa, opet vidim ovo je ko magelunge. Vidi lipote, vidi divote. Evo nakon sat vremena hodanja i zabacivanja izgubili smo 2 varalice. Sad imamo pauzu. Što je ovo lijepo vame. Bili smo na onoj strani jeli i odlučili se zaputit na drugu stranu. Ali vjetar ubija, brate mili. Ena. Iskona baga crven kapavca. Da, znači zmrzla sam se. Strašno, kud je ovo otišlo? Idemo rad. Isuse što je ovo fora. Pauza broj 2. Nena. Možda smo mi trebali gliste poneti. Ja mislim. Prokletstvo pastrvsko se nastavlja. Nakon dolaska na jezero i prvog zabaca i štuke, sve izgledalo tako čarobno. Nakon toga naravno više ništa. Nahodali se jesmo. 9 km smo prehodali sve skupa danas. Obišli smo i ovo cijelo jezero. Idemo malo klopat, malo popiti kavice i nastavljamo dalje. Nadamo se na spin dobiti neku pastrvu, ali iskreno ne vjerujem baš u to neš previše. Ma da, žderanja. Hej. A zamisli da ti pecaš fly fishing. Isuse Bože, pa tek onda ne bi imao kose. Ne vam ništa. Vam ne može zagristi kad ni nema u ovom pličaku. Opet poraženi. Sve je krenulo s veseljem. Nakon jednog zabaca i štuka došli smo do kraja pecanja. Izgleda je red da se kupi štab za mušičarenje. Vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav ekipa.